Luar Kapatisi TV. Hatu pindon am kathong manlong kita kinong siat hagi hotel and hagi restaurant ibapau. Hamokam hilapan pun orlong e kathong gojongpi. Ke emission kelap le bani ai ki course ki bapel. Kadon ke degree course, ke diploma baga advanced diploma course. Ya usamla belajar ngai na umlengka usamla David Osman ning doktron. Layu ikadu hakawai kedukan sya hayo maulong. Uni orang ba ubade unong nya taksi ulai thu ba u David Osman ula kiu kali na umlengka bat ula hiar hayo maulong. Bat ula rung hakawai kedukan sya. Haka CCTV jong kedukan syaru la yoi ba ula mi na dukan sya bat na du utukas ngi amsyam la yoi syu yu. Kêu cái lý do ngang năng đi nạp bộ dân yên chúng y yên đi con cái đi men thì đơn là cắt làm bật khuôn đi men thì đơn làm bật ngay hết tu thì ông mới xây yêu là kêu đập bơi yêu bật đây thì hạt nó bơi mù lông thì lúc nó y hạt cái step cái bên lúc sập đấy đi thì lipan những tiếp mang tu cái biểu dạ tu si không ăn suốt pan những tiếp dari đi pan CCTV kamera thì sẽ ý cái mang tu năng tu đang tiếp suốt pada. Oh terus ni lagi ni ông ngarau yang i tang king pala berjikat dia bertupiak kan. Barang menotang tai. Tapi masuk tip entah kali ni empat na hak tu dari pula ni kali. Oh gila ni lang bro separa be kimi sini sayo pula. Buat dari ke. Tapi kim agi ni lang city kamera kim agi ông học banyak pulit suah. Di lawan pulit na gila full ini ki men. Thì lapit kamera lap la i don tu dari Ami tang kata kata misu nalum dasi la isnong la pertama ni senang menwat senang. Hey up ruko shwaba finchet da kajo ko umpiang balapin don kam up shwa namar kaneka kta ya kakot kakya jong fi pat kamariang rukum jo da ka bashet da kaneka umpiang kan tau bonjat ki jingpang Henry pimday pat bante shanala ne bantang pendono Henry minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kane ko umpnyang siya ka biodiesel tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan umktasyo. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.